Senada s mužem i 6 djece živi u 2 prostorije od svega 7 kvadrata. Najmlađe dijete u Tirića ima 6 mjeseci, a najstarija kćerka je srednjoškolka i živi kod nene. Osim dječjeg dodatka, drugog izvora prihoda nemaju, a život uz žohare koji vrve na sve strane nimalo nije lak. Mogu reći da je teško. Djecu smjestim neki go na krevet, do neke na spužu stavim. Ja niđe ne radim, a čovjek što biđe radio nema posla. Radio je pije u komunalnom, a sad i što ga prime ga na 2-3 mjeseca. Za muke Tirića Mirze Tibrić je saznao u školi preko djece i tako odlučio da ovim ljudima pomogne. Prikupio je nešto novca i materijala od građana i firmi, te im izgradio kuću, ali nedostaje novca za dovršetak unutrašnjih radova. Do sada je u objekat utrošeno negdje oko 15.000 konvertibilnih maraka, pola od toga su bile donacije u novcu, a pola u građevinskom materijalu. Smatramo da još neke 3 do 4.000 konvertibilnih maraka nedostaje da završimo u potpunosti objekat. A ja bi najvolila prije restorane napraviti da imam gdje da vodu istrisam i da pređem tam sa djecom, da je šire djeci. Svi ljudi dobre volje mogu svoje priloge uplatiti na žiro račun koji vidite na ekranu sa svrhom doznake za porodicu Tirić.